Football Titi parjanga somruk pathumna ngai thavele don ta ila Romelu Lukaku hian England in Italy nuam atizoka hei hi athu soya tangin achiang zual le Belgium striker chakjet hian ti hian soin England a chuan ngai tuana thalo tak an neya annia chuan kei hi that chetak kani ma se beilet lam ka ngai tu ngai lova ka changlet ngai lo England a kha chuan na thoka ina hole top ang mai kani Italia ve thung chuan alet lingdaya heta hi chuan na thok tu dik tak niin tuna phei chuan Inter Milana ka omlai in ka thale zuala Intera khan keji za pakhata rit kani lain Napolia hi chuan keji somkwa pakwa a rit kani ati ani Lukaku hian England in Italia mi puiten andong song tha klapa po enkolna adong thazok ti thu khu chung sia asoina ania ama po Italia chuan che thazelin tuna phei chuan a thale zuala ain ngai ani tun season a Napoli tan a season khatna mangin match somthum paruk a khel to atangin gol som pathum khungin assist som pakhat anei tela match somthum paruk atangin goal contribution somni pali anei tling der to ani Inter tan khan match za somthum pahni khelin goal som sari pariata khunga assist somni pahni anei man bok ma se Lukaku hian a khel to na club ta na goal a khung tamber na chu Everton ania match za somruk paruk khelin goal somret pasaria khunga assist somni pasari anei tel bok khami ti lawa khachuan Inter Milana hian sul nu anei thaber ani Mohamed Salah le Sadio Mane te hi Liverpool a Firmino hawa in kobrem tak tlarma munam big ni thin annia ma se Mane le Firmino anam talwa Salah hian Liverpool a midang akop pui ta thung an khel ho talo boka Salah point Mane ne na ankar thu kha soin mi tuine mo du belzel nun anei hi thilpa ngai ania ka hrathiam hle Sadio Mane kha in elna tak tak ma chhon du mi ani nen hian kanin hnai lutuk lem lova kan kara khan boruak sang taka oma ma se professional takin kan omchhun zom zel thung kan pahni khan khelmuala ani emo khelmual pona poni sela kanin betam lo hleya ma se kanin za ton hle kan kar boruak awang khan Liverpool hian atorna chen a omnia ngai tu anom thina chungmi te ka hril du chu kei hi Sadio Mane per goal tur siamsak tamber kani thu hi ani ati ani Mohamed Salah hian Sadio Mane nen anin thian thalem lo ti aphalova chuti rualin puitling takin professional anni na zona inza ton na nen hun an mang Salah hian Mane apas du lo awanga Liverpool in goal an nei tak lo chu mecha mani ma sial jok Salah nilawa Mane jok lak chu ani tumte awmani kha khami tum khan Mane hi athin rim hleya ma se boruak chia awm zui lo achan lian tak chu an pahnin an ngoi tlata engma tongka takniel point boruak ti chebel thei an soidu lo hrim kha wang khan an boruak a chelama ri hluai an thin rim mel hial mutur om khan adai rei talawa an met dai wat ani ma se atak taka chuan anin ngaina te chiam lo ti hi Salah nge hian a soita ka chuan adik ti pom thei ania an enton tlak em na ero thil thalo jok om thei muthiama ril rufim manga anin sum zui thei kha ani hei hi player tam tak coach tam tak che chual fauna in then na hial thlen thin tu ani Germania League Samber.2 Bundesliga 2 Hamburg in goal khatin an mikhwal ul man sopa point thum an hlo chwale ta ka wangin Hamburg ken khel samthum pathuma point somnga pakwan en te bula man ruaya khelma bak match khat theu chau team tinin nei to in Hamburg hi te bula pathumna Elversberg in an phak thei to lova chu wangin season thara Bundesliga khel phak tur te bula pani na china Hamburg hi anom don ti achiang ta a in khelzo Hamburg fans te in sum zo lovin khelmola an tlan lut tam hle an lom ema wangin khelmola tlan lut ni ma sela mi puipung khom tam taka chuan lowin ti nat palte aom du khop maya Hamburg khelmola po hian mi pui tlan lut engemaw zat an ama wangin mi somni panga lai chu damdo in pan pui nga in an omani an in chil na pal ani bera mi pakhat phei chu anunna achan mai lo om khopin a in liama nunna ti der thong khopin promotion an mu hi an lo mani hemitum hian mi somli pali in medical treatment an donga an zinga som pakwa chu hliamna taknia report an nia mi panga ero an hliam analutuk lova midang pakhat ero soitak angkhan anunna adir thong viawa
Hamburg Stadium a hian security ten an dan zawlo khopin fans te an sa hoka a ngong po ana hle inrini le pathiania te khan in elna rang khel chhun zamania chungzinga chuan inrini zana in khel te chu pathiania video kan ti chhualama kan soi to wangin tuntuma hian soinon talovila pathiania in khel te a result le table update be bom sang te kan soi dona chumi zwa chuan transfer tholeng lam kan lut donia pathiani zan khan Germany League Sangber Bundesliga Leverkusen in Borussia Dortmund mikhualin goal rugluna match a hian mikhual team Dortmund hi goal nin an chaka he match a hian mini somthumna Leverkusen hian Jeremy Frimpong mangin man hruaya ma se ma an hruai reilo mini somthum pathumna Dortmund in Julian Brandt mangin an suta mini somli pathumna Julian Ryerson chuan khungbelin Dortmund hian first half a goal khatin an le thala second half mini somsari pathumna Karim Adeyemi mangin an goal thumna an khunga mini somsari pasarina an goal khung khol Serhu Guirassy chuan khungbel lein goal khatani nuwa Leverkusen hian additional time mini somkwa pahnina Jonas Hoffman mangin goal khat an khungbel ve leya goal dang ero lu bel talovin Borussia Dortmund hian Leverkusen khel mual nei tu hi goal nin an ne ani ti hian Germany League Sangber Bundesliga hian timin elsom pariat te hian match somthum pali an khel tura match somthum pathum an khel tling taveka match khat theu ba khel tur an nei to lovani Bayern in tum somni pali chakin point somsari pakwa an neya point som pakhatin tuna hian ma an hruai meka champion fel to niin pahnina Leverkusen hian point somruk pariat an neya pathumna Frankfurt in point somnga pasari palina Freiburg in point somnga panga an neyani Bundesliga hian te bula pakhatna tanga palina te hian season thara Champions League an khel theidona Bayern Munich le Leverkusen te hi season thara Champions League khel tura in petling chiang to an nia abak team dang season thara Champions League khel tur hi an la chiang lovani te bula panganen Europa League group stage atangin an khelanga te bula parukna in season thara Europa Conference League qualifying round atangin an khel theidon bok chuwangin Bundesliga te bula hian top 16 a om hi alu zual hle relegation lama table mongber le adot tu som pasarina le som pariana a season khar te relegator an nia chuwangin tuna hian an din mun meka direct a relegator team pani te hi an chiang towa som pasarina Holstein Kiel le som pariana VFL bochum te anni hian season thara division niam jok an khel dona table a som parukna season kharin Bundesliga hnuai chia Liga playoff khel tura in hlangai team ne playoff khelin chuta achak jok chuan season thara Bundesliga an khelanga atlom jok in division niam jok an khel dona chuwangin Bundesliga te bula som parukna hi an relegate don nge don lo ti hi playoff result azirin achiang don ani Italia Football League Sangber Serie A champion tuma in elna borok asang zuala achan chu te bula ma hroi tu Napoli an chasuala an mikhwal Genoa nen ne tokin point khat chawan hlo chuak Napoli he mini som pangana a Romelu Lukaku mangin man hruaya ma se mini somthum pahnina an player Alex Meretan an lama tilut palin first half a goal khat ve an neya second half mini somruk palina Giacomo Raspadori mangin Napoli man hruai le ma se mini somret palina Johan Vazquez mangin Genoa hian an sut ve leya goal dang lubel lovin Napoli le Genoa te hi goal ni ve khungai ne tokin point khat ve an hlo chuak ani heti lai hian Napoli naiber tu Inter Milan in khwal muala Torino semi final neya Inter Milan ta mini som palina Nikola Zalewski chon goal hruai khungin mini somli pakwana penalty atangin Chris Jan Aslani chona khungbel boka Inter Milan hian Torino khelmuala goal ni khungin semi faya chakin point thum an hlo chuak ani Torino le Inter Milan in khela hian khuwa athalo hleya trekna sataka atlak boka wangin mini somthum lai chol lai lok hunte manania medical emergency te po nain in khel te khailak tu an tongani ti hian Serie A season kalmeka team in el som ni zinga atam zokin khel somthum paruk an khel tling towa team then khat khel somthum panga chawla khel an ombok Napoli le Inter Milan te hi champion tuma in el an nia team dangin champion be seina an nei to lova champion be seina la nei Napoli le Inter Milan te hian khel somthum paruk ve khelin khel ni ve chaw an mabak towa point khat chawin anin thlau thungani Napoli hian point somsari pariat an neya champion lai Inter Milan hian point somsari pasari nain
Serie A hian champion tur hi ala chiang lo hlea season kharna match day nanhung ber thlengin anin abe se om ta hle te bula pathumna Atalanta in poisamruk pariat naiin te bula pali na le pangana Juventus le Lazio ten poisamruk pali ve an neya poisamruk pathum nei Roma ombokin pasarina Bologna in poisamruk pani an neya Serie A hian te bula pakhat na tanga pali na te hian season thara Champions League an khel theidona Napoli le Inter Milan chau hi din mun hima season thara Champions League khel tura in pet ling chiang to an nia abak zong hi an din mun ala him lavane te bula pangana a season kharin Europa League group stage atangin an khelanga te bula parungna a season kharin Conference League qualifying round atangin an khel don bok Serie A atang hian direct in team pathum te bulmong lama te an relegate dona te bulmong bera Monza hi an relegate fel towa abak team dang pahni relegate tur hi ala chiang lova Empoli le Venezia te hi relegate mai theidin muna ding niin an din mun a thalo hlea som pasarina Lispo hi an din mun ala him lova som parukna Parma po hi din mun him lo la niin an chunga omte Verona Cagliari te hi chu din mun him lo zinga la tel thoma sela an din mun hi him turin an mani ho zinga ro hi chuan a thaber ani English Premier League po pathiani zan khan khelchun zomania Tottenham an mi khwal Crystal Palace laka tlomin Palestine Ezeal minisomli pangana le minisomli pariana gola khunga mi khwal team Palace hi sinhi finance chak Tottenham hi an tlom le taka wangin season kalmeka in elna an khel zonga tumsomni pali lai an tlom tlingta a an club chanchina sangkha jakwa somkwa pakhat kwa ni season a tumsomni panga an tlom tumkha an tlom tamber niin kha an record cheber kha an nai ta hle season thara Champions League khel phak tum Nottingham Forest in an be seina chit nun tum hle ma sela an mi khwal Leicester City an ne zolo awangin remchang an mangtang kai tok talova relegator Foxes minisom parugna Conor Coady mangin man shuaya minisom ni pangana Morgan Gibbs White mangin Nottingham hen an sud vele first half a goldang lubel lovin chunung jok anam lova second half a goal ni lubel thungin minisom nga parugna Nottingham Forest hian Chris Wood mangin an khung bela goal ni goal khatin man shuai ma se minisom riat pakhanna anin veng zawlova Facundo Buonanotte chuan Foxes ta na khung velea goal ni veve khungin anin ne tok ta ani Nottingham hian season an mang thalea chu wangin Champions League khel phak be seina po an nei liana ma se season top lama an che thatok lo awangin an be sei a chuai mek Nottingham hian English Premier League ka match an khelna hnung paruka tumthum tlomin tumni draw an neya tum khat chawan chak hei hian an din mun thathei tak ati thatalo ani bera top 5 huanga thei kha tuna pasarina anom mek ani in khelzo Nottingham Forest club chung boruak ti chethei thil thlengin club nei tu le team manager in kar a chhelea anin bakkai na sa hle Champions League khel phak tuma be seina la nei zinga in el tak Newcastle le Chelsea te in machonin Newcastle hi sinhi finance chaka minin ni na Sandro Tonali an gol masoi khung noin minisom kwana Brazilian midfielder Bruno Gomes ana khung bela Newcastle hian sinhi fain Chelsea an nea point thum an lo chuak he match a hian minisom thum parukna Chelsea striker Nicholas Jackson an red card choin no chua ania Blues hian hun tamjok player tlem jokin an khela antan a har sat pha hle Nicholas Jackson a red card mu chungchanga hian soizui tam hlea then khatin thutlungna diklawani anti lain then khatin thutlungna dikani anti ve bok Newcastle hian season kalmek English Premier League ka match samthum paruka tangin tum somni hena an changta a hei wang hian sangni sangni pathum season nuwa English Premier League season khata tum somni an chaklin le masak ber an tongta ani Chelsea hi English Premier League ka away match an khelna hnung pakwa atangin tumruk an tloma tum khat chawan chak khwalmuala Blues hi an chelei thei lovani Manchester United po Old Trafford a bok an tlom le ta a an mi khwal West Ham sinhi fain minisom ni parukna Thomas Soucek le minisom nga pasarina Jarrod Bowen te gol khung mangin West Ham United hi an ne ani Manchester United hian goal shot trim chu an nei tam dai zoka West Ham tum kwa chau goal shot an nei lain United hian tum som ni an nei ma se hun tha in siam tlem jok West Ham hian amor an bok fu zoka point thum an lo chuak ani West Ham eroin Manchester United hi top flight league ka season khata home le away a an ne ve tum nga na ani United hian ang club chanchina
Liga season khata an home matcha an tlom tamber tum chu Sangkha Zakwa somthum thum khat season Sangkha Zakwa somthum pathum thum li season Sangkha Zakwa somruk pahni ruk thum season te khan niin khang season a te khan an home matcha tum kwa zat an tloma chu tuna hian an ni rualta ani English Premier League Arabic a phechuan season khata an home matcha an tlom tamber record thar ani tun season a hian English Premier League B ka Manchester United hian an home ground Old Trafford a hian match an khela sikhat faya nufual jok ni masakna tum som pahni zet an neya hetiang lama hian Leicester City chau an ni aya sul nu nei chia an om sangni somni pathum somni pali season masa khan United hi tum som pakhat an home match a sikhat faya nufual masa joka an tanga kha tun season a hian khumin record a chelamin an siam thar ani Manchester United hi kum Sangkha Zakwa somsari pathum somsari pali season khan English Premier League a tum somni an tloma khami nu khan tun season a hian an tlom tamber tum tongin tum som pasari te meu an tlom tling to ani Ruben Amorim kai roi United hi English Premier League ka match an khel hnung pasaria an chak zo lo veka tum nga tlomin tum ni draw an neya an sul nu a chelle in khelzwa United manager Amorim ain sum zo lova United ina an khel chhathin lutuk hi season thara phechuan chhunzom chi ani lo thu le season thara po he tiang taka an khel chhunzom ani chuan club achwa san mai thei thu asoi ta hial ani Liverpool in Arsenal mi khwalin Anfield ta hian goal li alu ta he match a hian Virgil van Dijk Liverpool captain hian English Premier League ka a match jathum na khelin Dutch player he tiang me lungphun thei palina ani kodi gakpon he match a hian mini somni na goal ma hroi khongin Liverpool in rang taka throw in an nei atanga Robertson cross ball thazet kodi gakpo hian a tawlu ta minute somni pakhanna Mohamed Salah ball pek thatak sabos lion siam remin fing takin Luis Diaz tan chance siama goal ruaka Diazan atlo lu tani farsa fa Liverpool in sini fine man shwaya ma se second na fa Arsenal khel thazok ni in minute somli pasarina Gabriel Martinelli an ansipur asuta Leandro Trossard cross ball Gabriel Martinelli hian tawlu tin Alisson Beckeran adang man lovani Mikel Merino an minisom sarina khung vele in Martin Odegaard goal shot thazet Alisson hian thatakin laudan saka ma se heta ball per hi Merino hian atawlu tani minisom sari pakwana Arsenal goal ni na khungtu Mikel Merino an red card a choi thunga penalty area naya Soboslai laka fall in double yellow card atangin red card a choi hunto marshatin Liverpool hian corner atangin goal khung le ma sela Konate alo fola wangin athian pa Virgil van Dijk ka goal khung pom sak an nilova goal ni veve khungin anin ne tok ta ani kumsang ni som paruk December thlang nuwa Liverpool hian Sydney Fire ma an shwai nuwa English Premier League ka an chak zolo masak beran tonga English Premier League ka hian sang ni som paruk April thlang nuwa Anfield ta Sydney Fire ma an shwai nuwa an chak zolo masak ber ani bok Arsenal hian season top lam an mang cheleya English Premier League ka hian match an khelna nung som pakhata tum thum chau chakin tum nian tloma tum ruklai draw an nei ani he match a hian Alexander Arnold bench atangin lu tirania fans engemaw zatin an bu khum hlua Arnold hian Liverpool a chhuasan don ti asoi chiang towa an fans ten an lom lo hle an langai thiam thei lova an mangai na kha huat na ain let mek chuwangin Anfield angei po ama angin Arnold tan lom a hlo zo to lovani Liverpool kai shwai tu Arne Slot an soyin Arnold ta chungchanga khan mi puite atangin clear dan ngai dan shan in chopol ka hretam hlea Arnold hian hena min chan puite hle tum ni tum thum lai chu a hne na tanga ball tha mu tura oma kha a special na keima nge point special katina ani hne chan ka duwa chuwang chon ani po kha ka lu tirani fans telam kan soidon ero chuan ani chuan an du dan takin an thlirin an dong song theye chuti rual chuan Arnold hian tun tuma Donson ani na aya za omzoka Donson kha phuwa ani hian thil ati sualem ni ani hian no moi min choi puya chawna dang ma chon adu mai ani fans zongjong ni lo ma sela lo bu khum tok an om kha amak hlea adu om lo bok ati ani ti hian English Premier League ka timin el som ni ten match samthum paruk theu khel to in khelma bak match ni theu chau an nei towa Liverpool in point somret pathum nen ma shoi mekin an champion chiang towa panina Arsenal in point somruk pariat nein pathumna Newcastle in point somruk parukan neya palina Manchester City in point somruk panga nein pangana Chelsea le parukna Aston Villa ten point somruk pathum veve an neya
pasarina Nottingham Forest in points samruk pahnih an nei mek bawk English Premier League atang hian Liverpool hi Champions League khel tura in pet ling chiang to an ni a tebula pakhatna atanga pangana te hian Champions League an khel thei dawna chu wangin top 5 huanga om hi a hlu zual dawn hle pahnihna Arsenal hi Champions League khel turin a tling chiang lo ma sela tling chiang pluk deuh thaw khopin an din hmun hi a tha a pathumna Newcastle po hi an din hmun a tha viawa palina Manchester City le pangana Chelsea te hi din hmun tha lo zual an ni a ol samzong in Champions League khel phak turin bo ruak hi ti hian soita ila Arsenal tan voi khat chaka to ka an chak zo talawani point Chelsea le Aston Villa te hi an khelma ba ka an chak vek lo chuan Arsenal hi an him to thawani Newcastle tan point li a him thei to dona Manchester City tan ero an mabak match nia chak ve ve anga ya Chelsea le Aston Villa a hi chuan an mabak pahnia an chak ve ve anga ya Villa tan tran le zuala ngai achan chu goal difference a Chelsea an phak lo na som pahni lai ania chu wangin Chelsea hi chak ve ve ta sela Villa hian an le pel thei lo mai thei match ni chau om to sia pasarina Nottingham hian be seila nei ma sela midang result a anin ngat pum hlum ti thei deuh thaw an nia an chunga omten result an nei that chuan an tan khel phak ngai na a om to lovani nizan ve khan Spain a league sang ber La Liga khel chhun zomania Barcelona in Real Madrid mikhualin gol sari alut in khelmunam tak El Clasico match a hian minute ngana leka Real in penalty mangtangkain Kylian Mbappe mangin man hruaya Mbappe hian Barca goalkeeper Szczesny laka penalty a hlo chhuah gola a chantir minute sompalina Lamine Yamal ball khal Valverde le Ceballos ten chilin Real in ball an changchhun zoma heta ball kal zela hian Vinicius Junior outside foot pass thazet atangin Mbappe an hun tha anei zui France forward hian goalkeeper chau ma chhon to in goal thatak akhung ani Barcelona hian beidon an tumbik lawa minisom pakwana corner mangtangka in Eric Garcia an atau gola minisom thum pahnina Lamine Yamal class sanzia langin dinglam sir penalty area chung si atangin akeve lamin far post lama moi setin ball a thuai lutani heminu hian minisom thum palina Mbappe le Ceballos ten ball in chuin an che buaya Pedrian ball lak sakin Rafinha tan ball thazeta pengala Rafinha hian in ring tok tak chungin apet goal minute somli pahnina Yamal ball pet thazet Rafinha an khoralin tau sang lutuk ma sela minute somli pangana Rafinha hian a thorim ra asenga Real Madrid defender Vasquez a ball chang anang chinga Ferran Torres an puivatin Rafinha hian olsam takin apet goal thei pha ani farsa fa Barcelona hian goal ni chhuama sama sela goalie goal ni in Real Madrid hi an le thala first half additional time a Mbappe hian goal khung vele ma sela offside awangin pomsak anilo second half a in khela munam chhunzom zela minute somnga pahnina Rafinha siam sakatangin Lamine Yamal an pet goal ma sela Rafinha offside awangin pomsak anilova minute samsarina ero Mbappe and Vinicius Junior atang boka bola mu olsam takin a pet goal Modric sa ball pek thazet Vini le Mbappe te hian intlan thelin an uma Vini an ball changin Mbappe an siam rem moi hle an combination thatak kan hmu ani minute samsari pakwana thil thlengin soizui a hlo hlea Rafinha goal shot tibot courtua an lodan sakin heta ball per hi Ferran Torres an apet ngala ma se Real Madrid player Aurelien Tchouameni kuta chiang takin ball in a pera ball atlang zaulo match referee in penalty area a thil thleng hi penalty tura angai lova handball omlo angmi in thutlungna asiam Barca lam anlom lo hle match referee nge hian VAR kaltlangin thil thleng a non ngata ma se thutlungna chu penalty turani lo ti ani minute somriat pakwana Real Madrid hian ansipur su zona hun tha an nei ve lea ma se Brahim Diaz an om anglo taka petin hun tha a khoral additional time minute somkwa pangana Fermin Lopez an mual veilam sir atangin huaisen taka ball khalin penalty area alu puya moizetin a pet goal ma se Real Madrid player Valverde nen ball anin chuna lama Fermin Lopez akota ball in a pera chuwangin handball la kania a goal khung hi pomsak anilovani goal dang lu bel talavin Barcelona hian goalie goal thumin an melma Real Madrid hi an neta a La Liga champion turin an din mun anti thazual ta ani El Clasico match a hian Barca tlarma an munom le peka Real tlarma te po anin click fu changa tam hle ma se Real Madrid tlar nung an noi angreng hlea
in khel zoa Ancelotti point kha aya in veng thatur kha an ni thu soin ma an son angai zia a mu chiang hle Barcelona po hi an tlar nung a phui lo season tluan don ni in alanga an attack lutuka wangin high defense an mang hi an khingpui attacker tlan chakte tan chuan chet tinuam tu atling thina chu Mbappe hian a mang tangkai hle Mbappe hian record thar siamin Real Madrid player debut season a gol khung tam perania tuna hian gol samthum pakua a khung tling der to ama a record chel tu chu sangkha zakwa somkwa pahni kwa thum season a gol samthum pasari khungtu Zamorano kha nia Mbappe hian gol ni in a khuma match thum khelma bak ala nei bok La Liga B ka po Real tan season khatna a gol khung tam ber record Cristiano Ronaldo an gol somni paruk khunga asiam kha Mbappe hian khum ta in gol somni pasari a khung ta a gol khung lama Ronaldo a in Real Madrid a Mbappe hian bul atran thazo kani Mbappe hian tun season a Real Madrid tan hat-trick tum thum lai asiam tling to a El Clasico B ka hat-trick asiam voi khatna ni in ti hian kumsa kha zakwa somkwa panga a Zamorano an El Clasico a hat-trick asiam nuwa Real Madrid player El Clasico match a hat-trick siam le thei ma saber ani Ronaldo khan Real Madrid tana khel chhungin ropui hlema sela El Clasico match a hat-trick asiam ngai lova Mbappe hi chon a season khatna hat-trick asiam ngal pang ani Barca gol khung khol Rafinha hian season kalme ka in elna sang gol samthum palia khung tling towa ama career a season khata gol khung tamber tum ni in season aman that berania a teammate Robert Lewandowski an gol somli khung to in Kylian Mbappe an gol samthuma khung tling to boka chu wangin tuna La Liga player ni mek zinga Rafinha aya gol khung tam player hi pani chau omin Lewi le Mbappe te chau hi an ni Barcelona in gol thuma Real Madrid an hena match a hian Ferran Torres Manchester City player lui hian Barca tan assist tum thum aneya hei wanghian sangni pakua Xavi an El Clasico match a assist tum li anei nuwa El Clasico match a assist tum thum nei tlingle ma saber ani German manager Hansi Flick hian season kalmeka a team kai shoi Barcelona hi El Clasico match a tum li achak pui towa hei wanghian Barcelona manager ro pui Pep Guardiola su nu zui zelin Pep hian sangni pari ta tanga sangni somchung khan El Clasico match a tumnga Barcelona hena achan pui theya kha record kha Hansi Flick hian a hnai ta hle Hansi Flick le Pep Guardiola te chau hi Barcelona El Clasico match masa palia tumli hena chan pui thei an ni Barcelona hian season kalmeka hian Real Madrid an machon tumlia gol som paruk lai mayan khunga hei wang hian season khata Real Madrid laka gol khung tam ber team niin record thar an siam ani ti hian La Liga season kalmeka team in El som ni ten khel som thum panga thewan khel tlingta khelma bak match thum theu an la nei ani champion ala chiang lawa ma se Barca hian point saria ma hruain Barcelona hi champion turin an din mun a thazual leya panina Real Madrid in point somsari panga nein pathumna Atletico Madrid in point somsarian neya Palina Athletic Club in point somruk pali nein pangana Villarreal in point somruk pakhat an neyani La Liga hian UEFA coefficient ranking a an sana wangin tebula pakhatna tanga pangana te hian season thara Champions League an khel thei dona chu wangin top 5 huanga season khar a hludon le tuna hian Barcelona Real Madrid le Atletico Madrid ten season thara Champions League an khel don ti achiang towa an din mun a him to ani team dang pahnih din mun tur ero ala hriat lova Athletic Club le Villarreal te hi din mun thataka ding an ni La Liga atanghian te bula parukna le pasarina te hian Europa League group stage atangin an khelanga te bula parian in Conference League qualifying round atangin an khel don bok relegation lama te bulmong lama om team pathum an relegate dona tuna hian te bulmong bera om Valladolid an relegate fel towa abak team pahnih relegate le tur hi ala chiang lovani La Liga a hian Barcelona tan champion turin voi khat chakato ka Real Madrid hi angmabak match thuma an chak vek lawani phei chuan Barca tan point lo chua bel kher atul lo theya chutiang khop chuan Barca hi La Liga champion ni turin an din mun a tha ani zan ina in elna then khat khelchun zom tura oma Serie A Venezia in Fiorentina darsoma an mi khualanga darsom panila minisom panga a Atalanta in Roma an mi khual don bok English Championship Playoff semi-final match po zan ina second leg an khel dona Sheffield in Sithum Faya an ne to Bristol City an mi khualanga darsong pahnih le chanvea match an khel tanang
transfer thu le ngai thlak chhun zomila Florian Plettenberg in tar langin Bayern Munich chuan German forward Leroy Sané chu cheldu Marcela contract an zor meka Leroy Sané beisei ang diak dekin contract pe kan tum lova chu wangin kum somni pakomi hian German club Bayern hi achua san mai arin om ta hleya tuna hin European top club engemaw zatin Leroy Sané hi an beisei mek ani Italian chanchin butian tar langin Napoli in Manchester City atangin Kevin De Bruyne free transfer in laklu an tumti thuwa Napoli sporting director Giovanni Manna angoi tlat thunga Kevin De Bruyne chungchang hi engma asoi duri lavani heti lai hian Napoli hian Canada striker Lil Tana khelme contract mangzau tur free transfer a laklu theitur zinga mi tho Jonathan David an zui meka David hi laklu ngei an tumani Sky Sports Germany in tar langin Leverkusen chief Fernando Caro chuan an midfielder poimo Florian Wirtz chu an chelle chello chungchanga 50-50 chance an nei thu asoya Bayern Munich apan na chance le Leverkusena achamna chance hi inzat chia angai thu asoyani Football Insider in tar langin Arsenal center back Jakub Kier chu Juventus le Inter Milan in laklu an tuma Polish defender hian chawna tharma chhona club dangpan hi a hrelo tura ngai ani Football Insider in tar langin Liverpool chua santur Alexander Arnold hian red sa hian chu ni somthum thleng contract aneya a contract zong ma in FIFA Club World Cup khel tran ani dona chumi huna chuan Real Madrid hian chhorman andu boxia chu wangin Real Madrid hian Liverpool hena pawn maktadoi khat pekin huamin chumi mangchuan ahmalama Alexander Arnold hi chua sak turin an beisei ani Fabrizio Romano tarlandanin Leverkusen boss Xabi Alonso chuan season thara Real Madrid akai hruai dona kumsan hi somni paria jun thla thleng dai contract aziak don hemi tur hian athupungin anin rem towa Xabi Alonso le Real Madrid te hian kumthum chung thok ho turin season thum chung an tho ho theina turin contract zia an rem ti ani Real Madrid kai hruai tu Carlo Ancelotti hian season thara Real Madrid a hin kol chhun zom thei don talova Real Madrid hian am player Luis Xabi Alonso hi team kai hruai turin an min felta ani hetiang ani awang hian Xabi Alonso hian FIFA Club World Cup khel tura Real Madrid hi akai hruai thei dona jun ni khata tangin Real Madrid hi akai hruai tura beisei ani ole khatichin kha tun truma football ti kan ngai thlak thei chin chu nile photro se